104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Ms. Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Ms. Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Ms. Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio;
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private. Ni Manong Jun Shakmet ni Ama Dakamiti for Decade Duo Liwliwati OFW Liwliwati amin nga Ilocano Itay papak na di kultura tayo literatura nga Ilocano Babaeng sa miwing iti puso Sonata ni Ilocano Karumubada kami Adda kami Manen nga FDD Amang liwliwat ken nagpakatawa Ang kumpleto ti Domingo Bayat ti panaging inanayo Kabayatan nagpiping natin Tay nga Ilocano Okay rin pag aldaw po umunang aldaw iti bulan ti Oktubre ket siyempre tigitila tayo pagayam yung katropang June with katropang JM iti makaduwayo iti dayo yung kanito apo manipo dalas 12 hanggang alas 3 ni Malem iti nagan ti programa na Ball 1 Adda kami manam dito yung 104.9 XFM San Diego exciting and talaga matapo nga exciting ta nakadado man na po ti messages nga income naawat as early as now. Thank you so much. And kung na dito'y numero 1 dito'y listaag ni Kumare Inocencia Marcelo, Principal iti Pagrangayan Elementary School, kan Jakamuno pati dejay Villa Carmente igam na wensa isunsa. Okay, happy Teachers Day kung na to all teachers out there. Thank you in advance to the 4-decade duo who will be a part of Ramon District Teachers Day celebration, and that will be on the 4th day of October. We were invited to serenade our dear teachers. And happy Teachers Day, di balay, of course, at ati maestrak di tay panganay ko, John Feliz. Happy Teachers Day. Si Kamo Balong, dagi tay mamaestro di balay yung. Yan, happy Teachers Day kini Mother, ni Bayaw, tsaka ni ading ko. Yan. Uy, may YouTube na palang ko, no? Ay, 3 weeks ago pala. Yeah. At damo laeng. Oh, 104.9. Yeah. Okay, ano pa eh? Yan. You're out of your mind. Nakikita mo maestra di balay yung kuraga. Kuwan ni ading ko garot, Juloraan, ni Bayaw Anthony, tapos ni Nanay Lourdes. Yes, yan. Kung na pa dito YouTube. Hello po, magandang tanghali po sa lahat. Kung na ni Dimple and Rolando Miranda de la Cruz. Good afternoon, blessed Sunday. At pa-request naman po ng Sonata, salamat po. Pa-request po ng Kusilapan ka kung naman ni Dimple. And because Teachers Day into know this coming week, ay kaya't may isang sonata nga roknoy kada kitay mamaestra iti kansyon ni may tingaro din na po pero ka man dejay sonata nga dejay okay ina nga dejay na ba jay sonata sige man mom madi ayan na nga ito ay kada kitay mamaestros and mamaestras. Ay,
ayan ti suping agaapan dagiti ubing at ang tumanen nagipulong tong panagaawiten sada kantuman salangaden dagiti naganaken biman kapayen si kantuman ti dakesen Ayan ti suping rabiin si mumulagat kapaylaen Lesson plan tis papers Ken quizzes ti sang sangwen Sada kanto bay apaen Kunadan to a favoritism Pati ni principal ayunan dat naganaken ay anti suping unay atungtong ng ti ubing tay awan balang na pagpasaren no dagibit ket ay ayuem intong isudat tin makelen patring kanto pay manen isalda munta ATM anti-suping Ayan ti suping mas masetas man tin kauobraen Dayta arubayam nagranyag aya palagpaykit din no pa nagseserek pagkatem si papaso abunagem samtula iyawid no nagtengen bakasyonen Ayan ti suping di kansamet makasagay sayen kasla kala nakapsut paparaw asumanao ala umuntoy native amano pangagas mo taban banog pambaramton amang ipasada ito'y baro ay anti-suping unay atungtong ti ubing tay awan balon na pagpasaren no dagibit ket ay ayuem intong isudat tin makelen padrina kanto pay manen isalda munta ATM anti-suping ay anti-suping unay atungtong ti ubing tay awan balon na pagpasaren no dagibit ket ay ayuem intong isudat tin makelen padrina kanto pay manen isalda munta ATM anti-suping Ayan ti suping mas masetas man tingin ka obraen Dayta arubayam nagranyag aya palagpaykit din no pa nagseserek pagkatem si papaso abunagem samtula iyawid no nagtengen bakasyonen samtula iyawid no nagtengen bakasyonen Once again, happy Teacher's Day. Kadagiti so amin na po nga mga isursuro. Anyaman na po nga level from kindergarten to college and postgraduate. Ako lagi dyan launay ka. postgraduate. Postgraduate. Okay. Kaya dati public service announcement mi apo. Mauwagan ti sa sinuman ako nga nakapidot. Iti may isa nga nangisit nga wallet. Nga pag-aari. Bagi ni apo Jason Mahilon Lejano. Nga taga Baluarte ket dati ket natindag na kano apo ti batog iti Chowking Jenti para da anti-tricycle. Dali kat aglalaw na po iti black wallet, aglalaw iti Land Bank ATM, PRC ID, National ID, Driver's License, and PNP ID. May sa apo nga police dito nakatinag dito. Siyempre, adamata po nilaon na nga cash. Yan. And no si asin naman na po di makapitot ay kit tawagan nyo lang po ni Jason Lejano. Iti telepono 0998-282-1109. At ako po agor uray kada kayong kodijay nasaya at nga damag. Ulit takti numero na 0998-282-1109. Ay 69 I should say. Apo nagpintas ti surat ni ating Wen. 1169 data.
Okay, nabati na gente konsa, parmasya na baro or whatever gente para da anti-tricycle. So once again, no dan napido mo nga pitaka nga dabasit kwartanan sige alaamon di kwarta nga magadya importante nga IDs isublim. May kasi nga. No nasingpit ka mo taga siyempre isublim pa di cash. Okay, Right. napukon na po manipod alas 8 hanggang alas 9 tatay bigat October 1 tatay bigat lang kaday din isla. siya. Okay. Nga Rod, God bless you makapidot. Sika mo balong, do you have anything? Yan, happy Sunday Kabsat, kuna ni John Pablo Lorenzo and Margie Arellano pabati po dito sa Divisoria. Nakikinig po ngayon. Ayan, happy Teacher's Day Sir Jake and Ma'am Gwen Sambrano. Kuna na ni Margie Arellano. And blessed Sunday katropa. Happy Teacher's Day to my advisor Ma'am Maria Cristina Padua dyan sa City High School. From Kurt Julius Lopez. Thank you po and God bless you, katropang duo. Yes, and happy 27th birthday kinibalasan ko nga kakaisuna ni Alexandra Natalie L. Gameng ken happy Teacher's Day. Kadagiti amin ang mamangisuro-suro dito'y lubong ng nangruna iti Tiaga North Interim District. And pa-request man tenda jay Until I Found You, paborito mi kini Brielle nga apo ko. Agyaman mga lodi from LPT Alice. Yan, advance happy birthdays to John Feliz. Yeah, Your daughter. On the 6th day, Yeah. aside from Happy Teacher's Day, advance happy birthday pa kay ka. Okay, Rod, here is Ma'am Alice a request. The song entitled Georgia. Georgia. Oh. Georgia, wrap me up in all your ocean. In my arms, let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you felt like caught you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Oh, that's the song called Until I Found You. And please do like and share our videos kaarwa kat 35 pa lang dito YouTube. Hama, dito Facebook pa lang manuda. 30. Ay, Facebook.
Wala, hindi ko makita kung ilan yung nanonood eh. Oh, okay. Malabo ng iyong mata, Jay? Or hindi nagpapakita? Awan, madigpakita. Okay, once again, please like and share our videos on YouTube. And good nun karubag rin kuman, iti Cabrera family, Cabreras family, iti nangunek East Narvacan from JRC. Narvacan, Ilocos Sur, ito na. And Jenny Agustin, good morning po. Host, watching from Macau po. Shout out po sa lahat ng mga taga Karanglan, Nueva Ecija. And Annabella Fernandez Janisha says, hello Kuya June and JM. Greet ko man happy 19th birthday ni Elmer Jam Janisha Bautista. Happy second month old Yuan Bidol Orpia. Belated happy birthday Annie, Akira, Naomi, Celeb. Request ko, hindi ko silapan ka. Okay. And kinikabagay is Ella Martin. Happy Sunday po. Shout out from Hong Kong with love to all the people of San Sebastian. Kung na nalagtanaan. Hindi na mo din pag ano sinutis. I-shout out na. Ay, pag-i-shout out back. Ayan. Hello Karuba, babati naman po kay Lolo Pedro Libed ng Rizal, Alicia Isabella, love from Solano Vizcaya, from Sian Melibed. And Annabella Junicio, hello Kuya June and JM Pastor. Alpas ko, nakita. Nabasa mo? Kumusta po sa inyo? Pwede po mag-request po. Agnes and Phil Adventure. Yes. Adventure. Yeah. Okay nga Rod, may saping ang sunata po. Day kunakon. Shallow by Lady Gaga, kanong ti-request na? Sino? From the shala la 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 la. Pinapalang na dyan. Comments. Damo ti shalong amok ang sa bali. Ano? My heart goes shallow lo lo lo. Ano na? Ano nga eh? Shalalo lo la lo la lo la lo shalalo la lo la lo la lo la lo. Ayan yung mga shallow. Okay. Kapintasan tan naglabasig day tarupang kiday mo anaahitan sinukat ang pinaugudam buok mo anakulayan pintas nga aglaplap usanan di dakes nahan nga nilakay mo tiin kay sagsaganaan anet nga day makibibiyang no iso ti pagrasakam uray pa'y amin ken kakit na yunam sang ulikot pa ekstensyonam angin kumay sarding mo kuman talakay mo alipliputam taisuti ng aglon kaniyam idi bardang isip ka pa ilang ay maulawak sawen maulawak sa Mildred jakneten mataros ang tiktik na mo analimed Mildred unak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg adalang rutken kandi ka paila amarmarnek ay maulawak sawen maulawak sa Mildred jakneten mataros ang tiktik na mo analimed Mildred kunak mo tay ka den ng asawa tin ka ipatpateg adalang rutken kandi ka paila marmarnek si kantay kabaknangan tila adat pagpalpala ilang 24 oras ka nga online puro selfie karganat na timeline kasalungat amit tay pamilyam dimpay pulos ama pagserbihan kastalang ruden ngiti ubram balang kantis kanto pailang manang kosta bay oras mo at anangin day tabyag mo maan anuno nang isip pudil mo wenno narasay takid kiday mo tinapatek may satlakay mo tay nangatlong ken kat si bubuo papudawem day tapuso day tapintas sana pudno papudawem day tapuso day tapintas ana pudno
Yes, and sagbay nga pumatalas sa staba sa enta pwede kita mauding mensahes. Happy Sunday! Happy first day of October. Happy Teachers Month to all teachers all over the world from my daughter Jan Feliz. And of course, si Ann Maylie Bed. Pa-request man idol dito, Yaw Rosas. Kunana. Okay, so we'll be doing that after a few reminders. So we're going to be back. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, we're back and you're still with Katropang June and Katropang JM. John Mark. Yes. And Wait, kasi video. nag-normal sin na yan. Kaya lang normal lang nagpapakita. Exciting morning po. Ayan. Nanay Lita Monar. Sali ulit tayo for Decade Duo. Thank you so much, Nanay. Yan. Salome Francisco, magandang hapon po sa inyo, Idol June and JM. At sa lahat ng nakikinig saan man dango ng naaabot ng programa. O sa sakyan man, nakatutok, ingat po, shoutout. Ko lang, apo ko si Mika Victorino, malapit na board exam niya. Yan. Sa Santiago, maraming salamat mula dito sa Bagong Silang, Caloocan City. I hope someday RN ka na, apo ko. Wow, what a wish, what a wish. Yan, talaga naman po. Pag lola ang nag-wish, syempre may kasamang prayer yan. Kaya, I believe in the future, meron ka ng RN. Okay, na-impact nga Domingo yung mga kuya kong lubos. Kung na dito, as in lubos. Kuya, pa shoutout kini Ate Arian. Oh, awang ka nung mangi-flex kanya na pa-request man na dyan. Minamahal kita by Fred Aguilar. Yaman apo. And size Libed, sis, what is this? Size sis. Apo ni kwa ni Uncle Pedro mo lang ata. Wow. Di ba? Siyan Milibed, Saisan kung kuha na. So siguro ito Saisan Libed. Pabati man idol, iti happy happy birthday kini Glenn Daniel Bilog. Iti Bayumbong, Nueva Vizcaya from Libed family. Family. Ayan, Bayumbong taga-Jay mo lang ang taga-Jay duwa nga Barom. Handa mag-awi din. Taga-Jay Dan. When nag-serve na kanong amin ti church sa Sunday di Jay ni Justin altar boy mo lang Bagta dati uniform garod nga. At dati sigod nga bado na nga pang sutana pero di Jay pang parabaw nga di Jay ka mo no nagalan nata. Ado kanumot iti available di Jay nga mabali na. Dati sizes. Okay nga Rod, may isang request at dapat lang i-request ito sunata na Paul 1 Josie Lapangka. Josie Lapan.
pagakmet ken kay di ano gandat muntuwag subli ay ket sorry tadya may kari napalalong amin ti sakit na daydayal daw api manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawen met ati naglabas niruruam ko tinagwayas sabay nalipatan ka namin anuak nagparparik na nga kumabyak ko ang subli ka ngem di nakalata kinit kita intun nagsarakta ku sila panta ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastan ko panang iparik na anabiyagak nga awan ka intun nagsarakta ku sila pangka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastan ko panang iparik na anabiyagak nga awan ka amok nga babawikan na amiris mo't nagbidutan I'm sorry damage has been done tigmet impagarap sa maituran balay giket masarakan kalpasan nga siyat ket panahuan intun nagsarakta ku sila panta ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastan ko panang iparik na anabiyagak nga awan ka ngem kinagpaisuanan na mail-iliwak lataken ka paring no kabaelak to nga aramiden nga intun nagsarakta ku sila panta ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastan ko panang iparik na amabiyagak nga awan ka How sad. Okay. thank you idol nana ni Sai Sanliben And of course, ni Dimple tatay first request na dahil okay. Naku silaban ka, apo nga nangato iti rating na iti takilya, nasa takilya. Iti Spotify. Ayan. Jadi sunata nga kantam mismo.
Wow. Because I re-uploaded. Release ko ulit. Okay nga ro, di oras yan, alas 12:42 dito'y computer. Ito yung matsango ta, alas 12:45. Saan nga ba sa dalawa ang tama? Ayan, pakablaman, tidagayog family, the Kiwag family. Nang naruna kinda Mama Marie, Tatay Eduardo, kininanay Anastasia, iti San Mateo Isabela, agyamanak, Manong Jun, ken Kuya Mac from Levy J, the Kiwag. Yes, Levy J, the Kiwag. Dagita Ayan. tinagnagan, Lina, Munar, sino ba dagita? Lita Munar, Levy J, the Kiwag, Joselito Borja, Juan, matidang text na kita. Ni, Dumugag no sita. J Live Gamin Tenda ni, sino man na yun? Tessie Remigio Guzman. Yan. Tara una, hindi ka na yun. No, dito yung, ayan ta, Pedro Libid. Hindi mapukaw, deta. Ayan. Sebaste, ano na ka na yan? Sebaste? Elvis Sebaste. Mama Alice Lazaro, kita. Ni Alice Solid deta. Representative to Department of Education. Doon kini kumare Ma'am Inocencia. Inocencia, ayan. Ma'am Ino, anywhere. Talagang ko deta. Adalatang makimit-meeting ITFDD deta. Wow. Sa Kiwanis. Yes. So thank you. And nga rod, at nito ti programa tayo kumare. So nga antabayanam, nanyan tumit ti maitid tayo dita Pagrangayan Elementary School. Yan, tatati nasayaat nga sponsor. Ayan. Okay nga rod, ano pa, tagijay pa kaya mo ang kansyonan. Ayan, congratulations nga pala sa ating mga katropa sa Kalibo. Yeah, Sa kanilang grand launching. Damanan ito parang mga XFM po di Kalibo, Aklan, and 96.5. wow. Among nga talaga ti frequency na. XFM Kalibo, 96.5. Yeah, kasariwang balita mandong. Andito lang Mga sa... karon, balita karon. Kung kanana. Among pinatas ko nagbasa iti balita nga Bisaya. Kaya Oh. magbasa? Sige man. Ako katakita tadi. Yan, good afternoon to ako Mare Kabagis Minda. Sa imong Yes. Apeta balay. Kung ano. Ayun, apeta piwis-piwis yun na. Sika nagputi kagamin. Okay, and agur ka, sino dajay gayem tatoy nga kwa? Ni Airwalks. Santa Bali pa yung Sir GM. mo. Sir Jan Allen. Kamu, pero kami di ti Walda. Ore ni Mama Milona. Okay, Milona. Damo la ti post na kaskas di nga Bisayang balita. Padasa man ti agko. Ayun. Ay grand launching ko na. Masarap makinig ay magbasa ng balita nila kaya lang kat nagrigat mga awatan. So pa ya. Like for instance ito kanang sayo pas bintag na imon chat nimo maghatog og dangkin imbis 4 AM kung kunan di dyan. Nga nakayayat ag paiso. Okay. Ano pa? May sabi nga sunata nga raw. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. And you left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling
so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Say you'll help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees. Help me please, teacher love. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. 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 Di ate kadamo man oras ng pagsusuyaab. Ngayon pa ako nagsuyaab dun sa last line ng song. Okay, sorry na pasensya na. That happens talaga, man. Sugba di Boracay ginkalipay ro positibo nga reaksyon it mga netizen sa seafood bil nga ginpakigbahin ni Rosmar. Eto na pa. Ataya ji kwa ji nagnginang ko binayadan da ji ri kanay 60,000 nga nasoro. One, edi bayad na data. Isugal ba dito ta? Good afternoon. 1.5 kok kuna nag innam 900 amin na niya innam 180 di may isa. Okay, Kapsat Nilda dayon. Bagay sa'yo. Kay MT White. Gayam. MT White. Yes. Yeah. Thank you. And email to Tulfo. Idol na yung pangal daw. Tulyo. Tulyo. Tulfo. Tulfo. Okay, it reminds me of somebody. Tulfo. Idol na yung pangal daw yo. Idol. Kablaawa man. Ti anak ko nga agkasangay ito October 5. Nga ni Jack Jaiki. Ha? Pab Tulyo. Idol birthday song man. Nga isag ko kanya na salamat. Jake Lebab. Jake Lebab. Siya Jake Lebab. Jake? Jake Lebab. Jake Lebab. No, Jekyll. Jekyll? Jekyll? Jacob Bob. Jake Lebab. Jacob Bob. Kapsat email na. Siya Madurbab. Baka mo nga i-text mo niya talaga nga Oh, kita mitinal. Aji nagal-alami dito muna nga kamera. Ayan. Pakablawak man namin nga taga AK Photo House. Okay. Para kayo man tiriribok. Tibiyag. Ano naman? Ni Rubian Cariaga. Yes, hello. And of course to the CEO of AK Photo House, Zen Hotel, 3K Hotel, and Globe Telecommunications and everything negosyo dito. Balot Industry. Tapete niya. Meron pa ba yun? Juan, Santiago Balot Industry. Tapos lang. Okay. Hindi ka muna si Makin Nabagin. Pakablaman Idol, Family Muñoz and Maura from San Mateo, Quirino, Isabela. Ayan, anong arot, ikansyonan. Ayan, 6 minutes lang na po. Madani man iti oras, iti alauna, iti malam. Yes, anong arot, ikansyonan for those nag-request sa tayo, Duyaw Arosas. Ni Kodeta, din nag-request. Duyaw. Sian May Libet. Duyaw. Sigurado ka nga, Duyaw Arosas. Dini para kayo sa mga idol, Duyaw Arosas. Okay nga Rod, as requested, dito yan na po, iti sonata nga para kadagiti pinanawan da. Mga tayo, mga sir, mga ni Dimple. Itay bigat anak kaputa, bagag anak nata, pinagpungan Adda Duyaw Arosas. Himig sa
karosa nagarubos itiluan ganda't mugayam umakadan tuyden na tingkabalan nga imparupa ngadang sa balikin ka ketjak met pinagarup amulitam panagdenata ket itay nakaturuga impatinak amay maysa pimbakadak ka baba entig duyaw arosas Among kadiya day taas sa buong sawen at agnanayon ken among kadi si tatalgedak si pupud mo ngem apay ta sininak ka nilipat mo't ka rin karita naglibas ka tuyaw arosas senyales na kabalan nga imparupa ngadan sa balikin ka ketjak met pinagarup amulitam banagdenata ket itay nakaturuga imbatinak amay maysa pimakadak ka baba enti duyaw arosas pimakadak ka baba enti duyaw arosas agur ka ta berokek da jay background music ta sa bali tinagturungan nan. Ayan ko na nanay, thank you. Ko na ni ading siyan may libed and you win barasi. Lol, request na man si ka. Ano tayo lol? You know, idol ko na siguro tayo. Lol, whatever. Okay, blessed Sunday morning idol. Stay safe. Palagi blessings watching from Qatar, from Benelda. And Ray Raniero Barse, kablaw man ni Eileen Merin nga kapintasan. Salamat karuba. Awan mo di mabiro ko na di kastiti Santon plus gold ni. Ajay siguro ni basa am lata jayan. Di ba kalpasan ka maji sanata. Dahil tanga sanata ka sagot ka dati di Santon plus coffee kasi ko nga. Ay late ka mo't. Mga araw. Dabdabat to. Talaga mga late ka hindi pa nagbiyak. Santon plus coffee. Yeah. Congratulations to Mr. and Mrs. Anthony and Manen. Congratulations lang apa ya. Okay. Makakuha ka, maselosan ka, tadi ka congratulate. Okay, future mat, congratulations to you and hoping maragpat mo amin nga kalikagumam itibiyag. Wow. Pero tawan, ne pa niya dyan ako ni. Awante. May sabi nga sunata kasi dito nababa pa dito eh. Well, okay. Ala uno Jamie nun eh. Well, italaang pero di ka mati sa bali dito inyo. Sa bali dito. Sige, talo pa yung minutos. Okay nga raw. Kasakbayan di alas una. Ay tino mo usok ken karawak mantisi dodoko
Adipen niliday na ken natuantuo Jakman lamay peksa igurak ang napalaos Ang amang katpay na siya kagbabaan Barong yung daanan awan pa'y asawa Lakay ako na ng maganda na gana Jaksan maramanan ti grasya ni ayat-ayat Jakat pagbasulan lukas kat ibaga Gagangay ti baru-baro nga nagpaat Di pa'y laag petal bilang kuyawen na Di pa'y laag kurat kay babae ang madikaniya Barong yung daanan awan pa'y asawa Lakay ako na ng madandana-gana Jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayat Jakat pagbasulan lukas tat ibaga Gagangay ti baru-baro nga nagpaat Di pa'y laag petal bilang uyawen na Di pa'y laag kurat kay babae ang madikaniya Di pa'y laag kurat kay babae ang madikaniya Agsubli kami nga rod, kalpasan ti sumag mo mano apalagip. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway. Okay, aksepsabali kami, katropa, of course. Dito lang tapo di manong yung June, together with John Mark Apo, dito lang po numero ng programa, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago. Exciting. And Mayra Isagire, good morning katropa ko na together with Emil. Nasin naman dito yung Emil. Okay, Emil, good afternoon to you also. And iti official text line tayo Apo. 0905-808-1259. Awang pa iti nagte-text dito. Puro daamin dito YouTube kada Facebook. Ulitin may, dagiti kayo na kumablaaw. Mabalin nyo dito mawag. 0905-808-1259. Kaya padasin tayo mategi padawat iti load tata. Of course, dagitay dati nga sponsors tayo. Adit tadala tapo para kada tayo. Of course, agwa kata, pero kada jay kodigo ka. Kadagiting sponsors. Of course, we have di nagparang. Sabali tinalukatan siguro. Okay, we have Kabsat Winumanang Larina Flores of Quebec, Canada, and Rainier Ruiz of Rainier's Private Resort dito San Sebastian, Ramon Isabela. No kay Diyo Apo tiyag pabook, i-tax yun lang, i-type yun lang, rainier'sprivateresorts.com. Apo, ita kayo nga makitransakan ka na tayo makita na kita amenities iti Rainier's Private Resort. Once again, i-type yun lang Apo, dito address bar iti internet.
Rainier's Private Resorts. And of course, Manang Lorely Baldoria, good afternoon, Kenka, together with Kapsat Perry and Maricel Totok. Kathy and Ronald Salvador. And of course, Daniel and Lisa. CJ of Baguio City. And Pacific Star International Employment Agency Corporation. Apo, dagitigat na ti agabroad. Pero kanyo iti napinpintas nga biyag sa Jai Balasio Taaw. Mapangkailang iti Pacific Star International Employment Agency Corporation. And nasabi ka tayo sponsor tayo dito is Kabsat Nilda De Leon. Iramantan kanayan mo ti patayat na. Charity. Ayan, pa-shoutout po watching here in Ilagan City. Para na ni Manilin Rapadas. And Dong Jeff, ayan, nakasama natin ito sa tour sa Thailand. Nanonood siya. Yeah, Dong Jeff dito sa XFM Santiago Facebook. Sawadee ka. Sawadee ka. Okay, Wayne Barasi Idol, pa-shoutout man. Nagitay agay ayam ITML dito Labina Grande, Reyna Mercedes Idol, Isuda Marjun, Ramon, Tataro, Ken, Jasper Idol, Ket Nangko, Defeat Kunana. Hanga Victory. No, defeat kunana, defeat. Okay. Para kadagiti na defeat. Around the world I've searched for you. I traveled home when hope was gone to keep around. I knew somewhere, sometime, somehow, you look at me and I would see the smile you're smiling now. It might have been in County Down or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go all around the world, for I had found my world in It might have been in County Down or in New York, in Gay Paris, and even London town. No more will I go all around the world, for I had found my world. Hindi kayo kumapang magugong umang. Gisi-share kada kita videos, man. Please, share your like and share our videos on YouTube. Okay, title, New Yorkano. Napagpugpug to. Rizal Is, and Isidro Isabella. Pedro Ramos Gonzaga, good afternoon, Kenka. I hope you're doing fine. Yan. Saan nyo i-broadcast ko na Kasano nga aming i-broadcast, kimaragsakan kami kada kita nga panpanag kapsat Nilda. Sorry. Anyway, God bless your heart. Thank you for having a big heart. And sooner, we're going to have a big pocket too. Okay. And amok na tanong niya tibaganan, don't mention it. Yan. Kita di magpagkatagin, basta dita US kata. When you say, thank you so much for this, don't mention it. Okay, this program has been brought to you by Yes to Health. Nga masarakan sa Jai?
Alfonso Street, Barangay Centro East, Santiago City. Malapit lang sa bagong Unisan parking lot. Wow. Para sa inyong gagawing appointment, tumawag lamang sa cellphone number 0910-018-7529. Yes, okay. Once again, Kabsat Nilda, thank you so much. Yan. When orehan tabi agayam ti Facebook kahit ka nga mamamu nga nalaing. Yan. Oh, there's a And, color. We have a color. There's a color na talaga. Okay, good afternoon. We have a cooler. Good afternoon, Karuba. Yes, anya ti madamag dito Oscaris. Hana nga taga-Ostari. Ay, sabali. Okay. Sino dito eh? Taga-Aglimpay, Karuba. Ay, okay. Ay, Sabali. kaboses daw. Huwag ka boses kayo nga minit pa rin mo. Hello, Majimay sa gamin. Hello, karo ba? Ay, dati ka na. Carol Gamay Atoy. Ay, hello, Carol. What's up in your barangays? How many barangay Barangay Villa Pagaduan. Villa Villa Pagaduan. Pagaduan. Di nagtukaran tayo data tent na. Villa Pagaduan. Karuba, nakita kayo, nagwapo kayo. Thank you, thank you. Manong nga rin ti kandidato, di tayo nyo ang kapitan so far. Or mo baganagantan, basta number lang. Kaya iti amo, Karuba, awan iti kalaban ni Kapitan. Wow! Palakpakan! Oh, ano pos? Yes, Ano ano pos? pos? Ito tinagmayat. Mangipakita nga keke. Awan ti kalaban na, iso nga, agyam-yaman kami latta kini Apo. When dakil nga ba nagtikas nga awan iti awang kalaban na dakil kaya nasawan kay kaysa kayo dita. Okay nga rin kablawa mga rin ano po sa barangay kaptain nyo. Ay, kablawak man iti Kapitan mi nga ni Elisa Baswell. Congrats, Kapitan. Apan Okay. na kami to kano i-date, ijay. Yaka mo na sa din, no, kapanam. Hindi ka na pimapor. Bimapor. Yaka na ginigyawan, Karuba. Apa? sige, Dinagyawan. Okay, once again, thank you, Kabsat Nilda. Okay nga Rod. Then, kablawak na giti tropa mi nga masayahin Oh. ni Kagitan. Elvis Silvestre. Aha, LB Ni Sebastian. Fatima. Haan DJ. Hanyo ka doon ni Fatima? Haan DJ ni Charmin Joy Camado, ni Razan Asuncion, Michelle Alonso, Aha. and ni Del Antonio. Aha. And amin-amin nga masayahin nga karuba mi ditoy. Okay. Hangkay mo umis-isem no may sakayo ata nagalas mo ano ka. Nanagsak ditoy, di ba, karuba? Yes, naragsak and maayatan kami kasi makita mi nga kay sakayo. Sano nga tama maulit manen? Ay kat ada kanya yun o ayabanda kami. Fiestada ba, JJ? Siyakan karuba, no, Agdibo ka. no matultuloy na marsuot. Okay. Okay, adila ang arod. A-request, Ano ti request mo? side by side. Side by side. Ay kat aprobado. Naisakot po ang amin dagiti atoy Villa Pagaduan Aglipay Quirino. Okay nga Rod. Thank you so Thank much. you. Okay, that's it po. Our caller from Aglipay, Aglipay, Quirino, Quirino. Villa Pagaduan. Ayan, hello, Karoba from Mantinelli, Mariano. yes, and happy to see you. Idi Friday. And here it is. Day side by side nga request da. Ato yan. Okay. Apay balong ikay kuam data. Silent ko, silent ko. The first scene was the church, then the altar, where we claimed each other with tears of joy we cried. Our friends do wish us luck there forever, as we walk from the church side by side. The next scene was a crowded courtroom, and like strangers we sat side by side. Then I heard the judge made his decision, and no longer were we man and wife.
Pisim lang, titimog mo. I hate the sight of that courtroom where my loves push God's laws aside. Then the clerk wrote our story in the record. A church, a courtroom, and then goodbye. We walked from that courtroom together. We shook hands and once again we cried. Then it was the end of our story. A church, a courtroom, and then Hello, June and JM. I love that song. Thank you. Kung na ni Manang Lorely Baldoria. Really? Nabayag pa ang hanta makaduwa. Kaanon to man nga pa nagawid yun. And agor oray kami. Anyway, soon umay ni Kalsat Bong to talk to celebrate his birthday dito Nueva Vizcaya. And, October 22? Yes, we were invited. And ako na ni Mara Las Temosa. Kamusta nga? Karuba? Nabayag mga awang kayo, mga idol. Makapaili kayo mo at ano? Makapailiw kayo mo at kada kami nga karubayo. Happy Sunday ko Thank na. you. So nga ron, kama di, ada kurang na nga letra nga may so nga medyo nariruwanak basit. And here is another caller on the line. Good afternoon. Hello? Yes. Sir, naibag nga manin sir, siyak ni Berja Bilino from Nakalma, binito sa Leven. Wow, Nakalma. Nakalma. Awan siguro aga-apa dita. Ayan nyo, ayan, Nakalma. One. Ay, kud, nasisingput malata dyan, nasisingputan na sir. At dalat tangar mo tagay medyo agpasaway kasi siya eh. Huwin na sir. Okay nga rod. Sige, kung mablao kan katagitay nasisingpot. Kan nakalma. Sige nga ro din sir, kung mablaon ako. Okay. Umuna ti amin sir, kablaon ka nga ro iti naragsak nga malem mo. Ken special greetings kadagiti grupo ti masayahin. Kas kumada Kuyang Pedro Libet, ken dagiti apo ko na jay Vizcaya, amin dalatanta. Diyan Libet, gano amin dalatan dagitay apo ko na dita Vizcaya, nawino anak na. Ay special greetings latan kin ni Kuyang Pedro Libet, ken ni Mama Labs na. Ken ni darling ko nga ingungutik launay sir, ni darling, I love you so much darling. Dagiti Ano nagan na ni darling? Ano tinagan ni sir, ito ba ang gamay? Marit Pares, ni Rosie Kalawat, kinahati ni Andres, Ate Lilia, Ate Flor, Ate Norma Ramil, Nalina Gabaw, kay Gilbert Gabuencioni, tapos ni Ate Kenya. To all my friends na lang, sir, sir. Okay. Sir, mabalintag request, sir. Sige, ana. Dahil tayo man anya ti mabalin nga request, mabalin namin ka di sir. Haan, dagitay lang 12. 12 lang nga kanta. Ay, kasi na pumatay, inka man sir, Inka man, ayan. Kami nga sinablaawak, ay special latan kini darling ko, nga napuner. Napuner. Grupo iti masayahin. Okay, ano naga ni darling mo? Wow, ni Supay, di na may baga.
Hindi namin timbaga sir no, basta ti ko na nang imbaga na kit darling na tati nagan kun no kablawan. Namit sir itong magiging tinagan ng tunay. Ay, sikreto Kung sa ano lagi dati, dito. so pa'y aamu talatan balong na medyo. Nagsimpat gamin sir, itong thank you kanya nakakuha. At yung pwet, thank you Okay. sir, iti. Okay, thank you so much. Paayo kanya sa panagkablao. Imbag naman rin sir. Okay, thank you so Inka much, man. Matt. Ket mabalindan nga ko dito yan. I'm sure no tumaray ni Apo Pedro Libed nga board member ti Isabela kat mga abak na nakadado ti makamamu kanya na. Samahang masayahin. Iti dakas na, iti pagtarian agad barangay. Hindi ka di. Awampay nang ko nga taga Rizal, no han nga ni Kola, ni Mila, Bilyar, iti laang ti taga. Emilio Choco. Duwa laang iti botos nanto. Data. Ngim no, board member ko maado ko ma. Okay, as requested, here is in kamana. Sagot mi batan apo ko dagiti lalaki. Nga, okay. Ano ka doon magayam di ko niyo? Nagagut. Okay. Natong palenti harap ako ang mga asawa. Itikap-kap na kag-analap sa aro marampa. Ulang dis nga buok ramramay na akim man kandila. Lukuan ang namsek nagmaris raban no sipit na labaga. Sumungat ti altar ay nagsuwerte akun kunada. Pisang ti trahe na butaw ti bukod na ay naglalap-lapana. Kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy met ti mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabaket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Natong palandiara pa po ang mga asawa. Angem sa bali metten titurong jak nilam nama. Barbaring mamaliw anos kandungoy pa ay kulata. Tawan man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabaget kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Natong palentiara pa po ang mga asawa. Talong tibungan ni ayan ayat inan ano sa plata. Siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa. Kapukin ni ayat ay takdera kung iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat iparaangan inakman aklanga inakman aklanga inakman pay aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta inakman aklanga inakman ay naglaing akman. Shout out to John Cedri dyan po sa Binavista, Santiago City. Yes, and manong kablaaw man ti Family Mateo dito barangay Sinili. Ito ng kablaaw Jerwin Mateo manong kantain nyo man di Jaya Ulela.
Ulila? Ulila, kung ano nawag na Waka di ulila. Ulila. Kantati ulila? Siguro, di ulila. Adama di ulila nga Pino sa bali. ulila. Ulila. Adama sa bali nga ulila nga kanta. Ana? Ulila. Ako kita panunutok pwede nga ulila. Ulila. I keep coming back to Ulela. It's been raining in Ulela, hindi ka ba nilalamig? Dahil ito di ulela. Ulela! Diyos ka. Olela. Okay, good afternoon. Once again to Kabsat Nelly Mariano. And thank you so much for the shirts. Yan. Polo. Madimi mo paling usarin. Itatanga ka nito. Kaya aming usarin to. Ito no, dati aga. Tokarmi. Grandewa. Nadya napintas. Napintas kami noona ay hanga pang ordinaryong okasyon. Kita suot nito kita mumudan. Nadya lang street children. street Street di food. Thailand. Street pagawan. Street di Thailand Street din ang food. kailangan. Kita di kanyang medyo talaga nga na forma. Ngam, ajay bato, ajay ginatang nga bato kat may bagay dito sa sapatos ko. Wow. Okay, once again, good afternoon and thank you, Kabsat Sige Neri. ba, ang tagkitak ti sapatos nga kasta kulay na. And thank you also to Manang Tisyang, ayan, ang simurot kang kanganapan di munisipyo bimisita. And paspasok no, taapi ka no, tahantang, ano ti kaya nang soon di dyan, hantang accept mo di friend request na or di kantaan di kanta nga, ipagpakanta na. Diyan mo, Antinele, ano tika na nga So kanta fine. ni Pungati siyang. Yan, takantain mi man, para kayong kuhara, dahil ito yung oras kat para kaniyana, itid mi kanya na. Ngam bago dahi ta, patalastas mo nun. Ay, wang gaya maya. Okay, ito nagsubli kami. Kansyonin mi. Data ang kalikagom ni Ma'am Teresita Tisyang. Heron. Heron. Yan. Nandali nga na bakit Teresita Limongko. Balik kayo di dyan. Teresita Heron. Ayan. Heron ba, Mino Mariano? Apay ni Mariano. Heron Isuna. Manugang da ni Nelly. Awang kaya. Di man naawatan. Nagsubli kami nga ron. Kalpasan ti subag mo mano. Palagip. Palagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait.
For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. Iti kalikagom na ni Manang Tesi Kano nga sonata. Okay. Sakbay Check nga it alert. deta. Basahin tabay na kita ito mga pangablaw. One. Good morning, everyone. Happy Sunday to you all from Samuel Godwin. Ayan mo po, Samuel Godwin, ta good morning. Di kablaaw mo. Yeah. And don't get me wrong, neighbor kababaig. Apo, kada kami ngamin is small or big, as long as nagtao, iti puso, kaunggan, and that made you happy. So nga nang nangtad kayo, dakkel nga ba, nakita kami, a big sign of appreciation, kada kami dahil taapo. Iso nga, di mi maliklikan nga i-announce. Anyway, Eddie Emperador. Apo makabardag man. Dito yung nagana. Dito yung Emperador. Eddie Emperador. Naimbang aldaw yung karuba. Anggal. Shoutout man. Dagiti Emperador family. Dito yung Malasin, Burgos, Isabela. Ken Ugong Valenzuela. Yung tayo mga aldawen. Talaga nga apelyado. Dati Emperador. Emperador. Okay. Pundador. Ruler. Yes, they are both ruler. When you say emperador, Ruler. Pundador. Ruler, founder. Wow. Nangay, pampay. Eta ket burador. Burador. Ayan. Nabasa namin dagiti dito yan. Matipay. Naimbang nga malumi yung mga idol pogi. At nabasa man. Pogi. Pagkablawa mamog. Sige. Dagito dito ay Sindon Bayabo idol birthday ko ngamin tatangal daw ko. Happy birthday ko. Yaman na kada kayo idol ko. Jadi kami ni spelling na K-U-T so nga ko. K. Taga ko deta taga bigang ko. Wow, watching from Taiwan, Karuba, Mylin Mail ti Nagana. Nadya lang. Sige nga ro, deta na po rin taga pulot ni apong ati siyang. Denggem mo biyag ko, denggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Denggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, haditan naging iliw. Denggem to'y gutom, gotog to'y puso, awawagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok umay bayapay, tapnon maap-apan, iliw kay sanay. Ililiwag di ka rin yuni, kaya't ti damdamo. Tinairot nga arako, abuyugan ti as-aso. Agep na samsam itngem tagapulot, asa bayan tiyak aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwek niyaren magtitileng itilapayag, umay kan nobiyag ko, mailiwag ko na iken ka. Denggem mo biyag ko, denggem ti ibaga, ay ayateng ka, kasta kamuk kaniya. Denggem to'y
tan naginili. Di bangir man. Denggem to'y gutob, gutob to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok po may payapay, tapnon maep-epan, iliw kan senay. Ililiwek di ka rin yuli, ayat di damdamo. Dinairod nga arako, abuyugan tiyas aso. Ililiwek di agek na samsam, itngem tagapulot. Asa bayan tiyak, apro sa pabiras di bukbukot. Ililiwek ni areng-eng, titileng itilapayag. Umay kan nobiyag ko, mailiwag ko na iken ka. Ililiwek di ka rin yuni, ayat di damdamo. Tinayron nga rako, abuyugan tiyas asog. Ililiwek di agit na samsam, itngem tagapulot. Asa bayan tiyak, apro sa papiras ti bukbuko. Diyan ba kang mabangir? Anang kata dyan? Sa baling nga paset iti kailokan diyan, kailokan 1. No di kanyam kata lavikan di mo parte ti Santa Maria Ilocos. Ay, Alcala dagi jay, Alcala. Pindig. Wen dagi tay nalolokneng dete pa nag-pronounce da. Alawen met ko nata. Alumut ko na di bangir. Iso nga do nga klase ti Ilocano. Sur ka norte. May isa nga natangken, ken may isa nga nalugnog. Diyan nang kilhulay to huli Ilocos Sur. Tangken. Wan, Sur Adena. Wino norte. Mati ka mo, basta, duwa nga Ay, klase. norte sa. Oo. Tati sur gamin kat dito yung banda ti sa dagtil ka kahit La Union. Yan. Whatever. Okay, thank you so much kadagdag bubuya, abo. And Thank you ko no, per miragsa na. Kasi naman imagine ko siya tao. Kung na siguro. Kung na. Okay, thank you so much. Pangatisian. And thank you for the love and Kapsata Nelly. Uy, thank you very much, sir. I'm watching from Nigeria daw. Kana ni Samuel Godwin, happy new month to you. All keep up the good work. God will bless you more. Amen. Ni Samuel Godwin. Nandiyan ako ng Nigeria. Okay, Nigeria. Pungkoy Carrera, good afternoon. Manong June, kan tropang Mark, viewing from Las Piñas. Shout out kadagiti Carrera clan Of Agoo. La Union, Agoo. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Shoutout naman po sa taga Sambales. Lagi pong naikinig sa inyo, mga idol. Gaganda po ng mga kanta nyo. Kanang Jen Bada. Yes, and at this moment, at naman dito tumutawag kanya tayo, of course, the incoming friend of ours. Incoming, nandali nga na ilawanan. Okay, good afternoon, Kapsat, Manong, Tatang, Uncle, Katropang, Lulo. Pedro Libera. Hello, naimbag nga pangaldaw mo, Sir John and Jem. Naimbag nga pangaldaw. Yun ito stasyon iti radyo, XFM. Adda ka? Adda, Sir John. Anya tiranta. Umayag mo kumablaw at tay kuha na kita yung gagayong kung adayo tinipara. Huwag nga rod. Samahang mga masayahin. Sikat ti presidente da. Member. Presidente, members. Okay. Members of the samang masayahin. Ay, Ako naman ay Federation of Senior Citizen. Okay. Ako mablaw ka nga rodan, Manong. Muna nga na ikablawang kahit nagasat nga pangaldaw tunggal may sakada kayo. Inyayot tagin ni Jem, kan kastamot nagiti kakablawak kata nga grupo ti masayahin ni pare Camilo Eschoco, Bisicho Villar, Lolita Kakan, Injos Alvarez, Margarita Farong, and
Johnny Asuncion, Dengdeng ka, Flor Bolaon, Elsie Valdez, and Reming Sacolles, kani Lebed family, and iti grupo ti samang masayahin ni LB Sibaste kini Carol Gamay. Hello, Carol Gamay, nagtimawag ka tatay kani Maret Lugares and Role Di Carme, Henry Cades, and Ning Andres and Flor Andres, and also Lelia Ordeñez and Rosie Calawag, and Bergia Abilino, Norma Ramel, and Lalen Mare, and Marijoy Pascua, and also Flor Auring Eugenio from San Guillermo, and Mele Lagmay Nacion from Benito Soleven, and Marpigen Tagarino from Cordon, and Nyolak Sagibed from Nagilian. Kablawang kayo, iti nagasat unay nga pangal daw titunggal may sa kada kayo, kung kang runan namutan iti kabarangayat nga taga Rizal. Kablawang kayo amin nga awan labas na. Thank you, Sir John and Jem. Pagyaman ka grukisak si kanta nga Promise of Love. Nakaturog akong kabsat Pedro Libitiki. Panang-i-announce mo iti voters list iti 2023. Talaga mga kompleto. Sino iti board of canvassers dio? Dita nga naibagam. Siya ka. Si canvassers na ito nga dengdeng na medyo madaduda o repagye ka. Nga ibagayo ka di ka doon tagsublida kung nagsamuda ka nga dati, Sir John. Okay nga Rod. Thank you so much for calling. Manong Pedro, nakita kami di lang nga na iti video. Iti nag-video call da. Okay. Okay. Talaga, nagwapo agamin niya, Sir John. Nagwapo ka mo nga talaga. Kurang lang ipan na. Haan lang nga di kurang tinipan. Haanan nga. Haanahan nakabailanan iti may isang abanag. Kaya na pa, Sir John. Ay, kaya na pa ka naman. Ay, awan! Ima iso. Sige, bigyan sa flag ko na naman, Sir John. Adilaan ka nunuang tilo alakay. Apo, ami aklo naman. Okay. Sige, thank you very much. Thank you so much. Yan. Ako nung dali nga talaga nga. Umuno na nga naguro ka kesa nagsuyaab. Anyway, thank you so much for calling. And kadagiti members, iti samahang walang iwanan. Siguro Masayahin. Idi nga road. Ay, one day. Idi ko nagtatalaw, walang iwanan. Tatawa. Nag-iiwanan sila. Nag-iwanan. Masayahin lang yun. Masayahin lang yun. Another caller on the line. Hello. Hello, sir. Yes, hello. Hello, sir. Yes, hello. Ani, Tumis de la Cruz, ang Batalya Ramon Isabela, sir. Ti founder iti Sabang Walang Iwanan. Naku, Nakaw. Diyos ko. Okay nga ro, talulaang nga naganti mabali mo nga balik kasi tataano kung mablao ka. Ang uawan, sir. Ang ate kay... Voters list, nga voters list. Akikila kandidato, tiga... Man. Kabla mula man sir, kablawak man ni kay nag-request ni tagapulot ni Ma'am Teresita nga hiron. Karubam! Well, jabat. Okay nga, may sangarot nga damag. Adda nga rot pasarabom din nagawid. Ay, wala. Apaw! Okay, thank you. Okay nga rot, sino pa? May sa dijay nga na ibalikas mo. Talulaan. Pati ba Serrano, ngati albi ka kalsibastay. Sir, request. Talaga nga, talo lang kaya. Ano di request? Di man, Sipot, alawen. Sige, ikanda ka ti kundawe nga. Iebkas mo, dito maririin ang babaeng ti sonata. Siguro dati napasama nga pa ng sipot dito. Isong iso ti kaya mga gan. Anyway, thank you so much for calling. Thank you, sir. Thank you. Yan. Talaga nga iti kandidato lang iti imbalikas na. Hanga tagijay agili voters list nga sa JB nalikas ni Juan. Kay Pedro Libet. Ayan, good afternoon. Happy Sunday manong Jen and John Mark. Please sing Tinarling Kan
Thank you. It's Maribel Garcia watching from Salinas, California. Wow, ayan. Thank you for reminding us of that Lyrics. piece. Wala kang lyrics. Nung Mapiwak. Mapiwak, gaya mo. Okay, mapiwak. Pero kanta di mapiwak, tayo isod talaga nga title. Pamiwak. Pamiwak. Mapiwak. Okay. Nga rod, ito yan, request ni Kabsatang Taga-ambatali. Dito muna. dito man Ginagan na. nalagi po. Hindi karuba ni Auntie Tisyang. Apay nga tati babaino kas asawa na nakasamsam it panagayat ken pamatek na kanayon nagragsak-rik na ken rupa na di na pay kayan mayada you can lakay na no naglabas mo no atawen pa nagdanada di babae kasla isuntay mauma aglalo no makasara ken iti ka text na kanayon enti udong nakareban pay ti buok na agsipot-sipot ka Agsipot-sipot do aglalaki ka lalaki ka nilakay mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka Agsipot-sipot ka ading norumwar ka Ading norumwar ka nilakay mo pakasuruten na ka amang ano dimto amot pagtartarayam lumasok kung naka narigaten ading pakatakukam ket piwaken na tila kay na kat mamartek at tapay angot na din makabisti Tagmalmalulit jay kuman nga agsapulen lalaki akatartaeran nga may kadwa alangit iti kunkunana di na may diso si papasword sa cellphone na kenjay Facebook sa balipay tinagan na di na pay piman mapagserbyan nila kay na sosyal kanu isuna baka maperdit manicure na agsipot-sipot ka Agsipot-sipot ka no aglalaki ka lalaki ka nilakay mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka Agsipot-sipot ka ading norumwar ka Ading norumwar ka nilakay mo baka suruten nakaadda pay padang na amangan no dinto amot pagtartarayam masok kung nakanarigaten ading baka takupam ket piwaken na agsipot-sipot ka Agsipot-sipot ka no aglalaki ka Ang lalaki ka nilakay mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka Agsipot-sipot ka ading norumwar ka Ading norumwar ka nilakay mo baka suruten nakaanda pay paltok na amangan no dinto amot pagtartarayam masukon na kanarigaten ading baka takupam ket piwaken na amangan no dinto amot pagtartarayam masukon na kanarigaten ading baka takupam ket piwaken na Negro dapo sunata manapoluan mapiwak Yes nga request ni katropang taga-Ambatali. Nagbali nga kasi tinagan na Yan, hi idol. New po. Ano na ang tatay? From Minanti Uno, Kawayan, binabati ko po ang aking asawa at mama na si Lydia Dulay at Nino Adriano. Idol na idol po namin kayo. God bless idol. Agbuy-buya sa Najaya. Computer. Yes, thank you, Ken Kaya. From Ma'am Giona. Yan na ka na? Giona
NG Di Adriano. Adriano. Jonah NG Ah, Di NGD. Ako, Jonah NGD. Oh, nagmay dito pagbibuyaan na. monitor, ti computer. Oo. Naimbag nga malamyo, karo ba kablaawak man amin nga Tagalog, Luna Isabela? Pero kasi ay Duyaw Arosas, nalpasta tayo na po ni Duyaw Arosas. Lord ay sin Esteban, naudi ka. Ay, so Naudi ka, sawari ka. Huli ka. Kapong Hello ka. mga John and John Mark. Greet ngayon mga bayan ng Jones ng Happy Patronal Fiesta sa October 8, 2023 at greet mo nga Denver Jade, Bayaw Dionisio Acido, Ate Han Janice, Corameng Acido. Thanks FDD. God bless always. Kung ano to eh. Ah, Arigato na patronal fiesta. kagbasa. Yan, naimbag nga malamyo. Eli Boy de la Cruz, sir. Eli Eli Boy Boy de la Cruz Kanugayam. Naimbag nga malamyo, ganda kayo amin dito, sir. Kablawak man ni Tigaliegos family di Iling nga Dingras. Dingras. Ilocos Norte. Di ba Maraming nga, salamat po. di God bless you katiangot na both. di Jiding Ras. From Banji, watching from Taiwan. From Banji Galiagos. Papugto kayo kuya kung mga ading mo na din. Ana Ding Ras. Ding Ras. Adi kasla. Dangro ma dyan. Tangro gayam. Ding Raw. Dingraw. Ding Dingraw. Ding Ras. Sabali Ding Ras gayam lugar. Wow. Okay. Nga roda. Mga talasas na. Pumatalasas kami ito. Nagsubli kami. Did you name the tune worth 200 pesos? Agsubli kami. Napapatek nga karuba. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Yes, and we're back, of course. Dagiti tapos ipagayam nyo, katropang June and katropang John Gian. Mark, dito lang nga po ka. At da kami Manen, dito ay 104.9 XFM Santiago City. Yes, exciting. Talagang exciting ta. Apo, pagkatapos niyang mag-lipstick, nagtitiktok pa siya ngayon. Ano kaya ang meron sa kanya ngayon? Katropang Althea, ha? Natatakot na ako sa'yo, ha? Malala na ang kanyang state of mind. Baka yan. may... Pinagdadaanan siya. Hindi. Inspirasyon. Oo, na Wow. BFP personnel, gano'n. Okay. Sa madalas nilang pakikipanayam sa ating mga kapulisan, baka meron ng... okay, whatever is that thing. Okay. Fanchi Gallegos na imbag nga malam kada kayo amin dito, sir. Nakapalawa man iti Gallegos family. Iti ili nga dingras. Nabasa tatayan kaya men. Dito nga na yun. Text line naman toy? Text line? Kaya kita nag-text awan. Pang, susarin lang nga pang padetatatan. Tawag. Tawanan. Hindi magpapag-chow ka. Magpapag-chow. Name the tune. So nagbaytiunin na dito yung anak ko. Magmaya, diba? Tang 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 tang. Well, I'm leaving. Running on my way. La 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 la. Di ba? Isata jay. Ni isata jay una na intro na.
is going, I see it in your eyes. Love, need your tears. But I'll be lonely without you. I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hand, and I'll be missing you. You know it's you, babe. Whenever I get weary and I'm had enough, feel like giving up. You know it's you, babe, giving me the courage and the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Ooh, babe. Mayata. Tinisting mila ang uning nga nanggagami ako. So that is the Daw babe nagpugtong. with the sticks. Oo. Babe, I love you or babe. Okay, hinahamon nyo kami sa hulaan ng awitin ha. Okay nga rod, ito yun. Agpapugto kami na puti sunata kada kayo. Ket mga bak dito ay ket 200 peso load. Okay? Simple lang. Iti papugto mi. Di kita medyo hanyo pa yung nanggagan. Maro, the format na kat syempre, title of the song, your name, your age and address. Isend nyo lang nga po dito ay 0905-808-1259. Title of the song, your name, your age and address. Isend nyo lang 0905-808-1259. Ito yun na po. Iti palag nga sunata. O ano da, talag nga sunata. Mom, text ka. Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one night. It's written in the moonlight and painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put our last one by, just for a rainy evening when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing. There is still a little love left, even so. Don't give up on us, baby. Love knows we've come this far. Can we stay the way we are? The angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. It's written in the moonlight and painted on the stars. We can't change us. Don't give up on
us, baby, we're still worth one more try. I know we put our last one by, just for a rainy evening, and maybe stars of you don't give up on us. I know we could still come through. Don't give up on us, baby. Don't give up on us, baby. Apa? Okay, we have a winner. Ladies and gentlemen, it's an expected winner. May sa apong empleyado iti local government unit of Marinduque. Ay! Hindi naman in-instructan mo gamay. Sana nga. Marinduque kung nagpalang nga Raminduque. of Marinduque Street. Straight. Bugal yon proper Ramon Isabela. Apo iti pagapobraan na. And she's right. She won 200 peso load. Or And Gcash? Mati nga Gcash. Amuklatan nga i-request na dito yung semento iti iteta. Lagi magatang medyo 200. Diyos ko. Tingi. Dita. Tingi. Itipon na. Dagiti nabtak nga semento di jay. Ato di jay. Per kilo ti pa naglalako da. Just kidding. Anyway, we have a winner. Tawagan mo balong. Dito cellphone mo. Tawan tilot na dito cellphone. Awan load mo? Di ka mo lang. Sa kanto mo Simple na yan. Liti 1 month ata. may babaeng kanto no. Sorry. Hindi sapat ang iyong. Sorry. Okay, you have to answer. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Apay nga. Pinatay ng samot kan. Among amin, di jiti paarda kikuha na nga to ti signal. Baka imuli pa iso na kimalay at pa dyan ti balay ni Ophelia. Yan, anak ko nga Ophelia. Sakbay nga insent na di jay answer na. Anyway, okay. Mati matawagan. Dyan ti cellphone mo, automatic. Mati cannot be reached garod. Apo, si Malsali daw sa cannot be reached. Sayang di 200 peso load. Apo, teteksan pa lang tawagan mo na. Okay? Anyway, damdama dita. Hangkak sa din ka na mo matawagan. Pungkoy Cabrera. Hi again, Manong June. Request ko man damdama da jay musika by La Musica. Pat Hobet. Hobet. La Musica. Are you kidding? Amo nga talaga dito nga sonata La Musica. Okay, may kaduan nga request dito La Musica. Anyway, we will doing that. We'll be doing that. Okay. Nagmaya dito nga sonata. Actually, kakit ko dito La Musica. La Prosulitwa. Adyaman ko sigat ito mawagan. Tawagan mo. Lalay ng wordtek pronounce di ko iti ano natin? La Musica ati friends. One friends. Medyo alanganin na ganyan itong mga friends tayo. Friends. Because I'm not friendly. La Musica. Okay. La Prosulitwa. Leso de ta voix. Ta voix. La plus sur le toit. La plus sur le toit. Awanan ba di matawagan na, hindi nangabakan. Okay. Awanan talaga. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Okay. Last chance. Yeah. 9110. Daan sa cellphone na dito, 9110 ko na. Inidop na lati ko nakita. Tawagan ta ulit ang dama. Anyway, as requested Friend ko by sa kategor ka man. Pungkoy Cabrera. Pungkoy. Pungkoy. Nene. Okay. La plus l'étoile.
musica, les eaux de ta voix, c'est la musica. La musica, sole voles dell'orange de te. La musica, c'est un sample brode un vol de hoda che faut la vie qui nous fait vivre. La musica, si tu sais le lodi d'un Navoju. easy ta voix qui chante à mon oreille dès que je me vais des mondes de merveilles sur un diamant. Renseigne-toi, c'est la musica. Torreve vers moi, c'est la musica. La musica, c'est la voix et c'est l'orange de te. La musica, c'est un sublime ira, avol de ora, qui fait la vie qui nous fait vivre. La musica, si tu sei l'olore d'un avvolgio, easy ta voix qui chante à mon oreille dès que je me vois des mondes de merveilles sur un diamant. La musica, la 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 musica, la 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 Mabalin DJ Legata un Granello ni Cliff Richards. Uy, sorry naman. We are not familiar with that piece. Ngayon no kaya kumadado mga sonata ni sino din ako Amor Prohibito, balong? Selena and some other ano tawag din yung music dan? Some other Hindi. Mexican. No. Meron silang tawag doon sa songs na gano'n DJ Di Adda. Ano ba tawag? Okay. We have another caller. Tejano music? Yeah, Tejano. Hello po. Yes, good afternoon. Good afternoon, Kuya. Magandang hapon. Yes. Risa Inigo to, Kuya. Okay, Risa, go ahead with your greetings. Binabati ko ang mga taga-Alicia, lalo na sa amin sa San Pedro, yung mga family Piga, family Doria, tsaka yung mga kasama ko dito sa 3L Massage. Okay. Pwede mag-request, Kuya? When? Big Diamond, Kuya. Big Diamond. Okay, Karod. Thank you. Sige, Kuya. Thank you. Okay, thank you. Ayan. Sila Inos Dinos. Tejano music meron niyo. Regional Mexican album. Yan, Tejano music. Okay. Mexican. One. Bayamta agad. She released Amor Prohibido. Yan, the best. Latin Latin albums in the United States ko na naman. Sa Bali, may tawag sila doon sa music nila. When they entered American music, Ajite Awitda. So nga, may tawag sa kanila. May tawag doon kata asikati ko agbasa ka tagiti mga blaout sa kiyong biro. Gandang hapon, Kuya June and JM Rachel Prangan, ti mga dingay grit.
Family Prangan, Nonan Encomenda, Labarinto, Basada Kuya, Kantaen, Mani JMJ Buwan, thanks, God bless. Okay. Kini JM ang talaga mga kanta Buwan, anak kaya mo siya. La Reina del Tejano. The Queen of Tejano Music. Nagado actually si mong bat, hindi don't give up on us nga dati umana. Kailang madi na mo sumbatan, di tawag. Okay nga Rod, tawagan tayong gana damdama basit. Si... Ano, nakay baka man, Ajay Kwan? Jay? Ajay Kwan na? Tawag di Kwan na? Pagod ka, tabiro kanta. Latin music, garot na eh. Madiag sa ukata, no kwa, makadali chance mo mangkita. Ayan, oo. Wait lang. Nembag ang lumiyo mga idol. Binabati ko lahat ng mga nakikinig sa inyo dito sa Glipay Crino ni Jeneline Colobong. Ayan. Legata on Granela ni Cliff Richard. The music of Selena Quintanilla. May tawag doon. Yeah, Tejano nga and Kumba. Kumba. Yeah. Kumba. Amor prohibido. Yes, Ano? Tejano music. Yes. Yan yung sinasabi ko kanina pa. Tejano music. Kaya ito pag magkatrahano company Joshua. ko lang mo Joshua. Okay, may sabi nga sunata sakbe nga pumatalastas ta. One. Sige, garo, dagkanta ka ka. Iti Ano na niya Latino? Latin, Spanish. Spanish lang atin mabalik ko kantaan. Ay mo Spanish. Okay. Fine. Spanish song Karoba. Tejano Latino, music. Tejano music. Madi nga Tejano dagito eh. The Spanish. Tejana dagito eh. Tejana. Okay, kita tati. Up, up, up. Okay. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entera el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Iti oras kagayam, alas 3, alas 2:30. Agsubli kami. Apo, nga hangag kam malinto, di ba nang ibaga iti
komersyal. So, subli kami. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California.
Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern. Latin yung tawag sa kanila. Sa Latino. Oo. Yung kanila, salita nung kanta nila, Latin or Spanish. Spanish, Mexican, something like that. Wow. Latino. Pero hanga Latin, sa baliti Latin. Latin is... Ay, como se fue. makapalagi Ano pa man na. aja yang kantan? Ajay kanta ng ajay? Aja about sabong. Como la flor. Como la flor. Contenta amor. Kaya, And kung ano dito ini... Yeman binungor kabsat, kung nakaruba, kung ni Robert Manuel. Okay. Yan. Fuerte nga talaga mati iti Espanyol, compadre. Fuerte. Fuerte. What is fuerte? Baka forte. Forte? Nga nga fuerte. Apelyido detan. Fuerte, di ba? Forte. Yeah, forte. I guess it's forte. Jeman historia de un amor, compadre. Compadre. Compadres. From Happy Teacher's Day. Ayan, kapot request ni maisa nga maestra. Ano di request nan? Historia de un amor. Oh, Historia de un amor. Historia de un amor. It's, ayaw na. Historia de un amor. Here's another hit. Ayan, sige man, pagbigyan tayo man ni kumadreta. No, lalay nga naman tayo gisuro ka rin bing. I-Spanish mo man natin binungor. Ay. Amigos, amigas. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma
solo tengo soledad. Y eso ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, ahora me sufra más. Tengan para casa. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Y es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que lanzó los a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Nyawiting abitin. Pues, rumba. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mal, que le echó los a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. De bomon jay eko. Dadaan, ini Onyor. depan. Ada si istorya di onamor. Ngaroda, da kita pa ito mga pangablaaw. Walo. May bagyo po ba? Ano naman ni Yes. Jessie C. Meron pong parating na bagyo, pero Sana wag pong tumuloy. paakyat po siya. Hindi mo maiwasan. Meron siyang... ganito lang, kung gusto mong malaman ang update, Hey Google. Hey Google. Bye-bye. What's the weather update today? There will be thunderstorms with a high of 33 and a low of 24. Currently it's 32 and cloudy. Yan. Pag meron kang gustong malaman, kausapin mo lang ang iyong cellphone ngayon. Gulo-gulo. Yan. Hey Google, kindly call John Mark Pastor. Calling John Smiling Face Mark Pastor, mobile. Di ba? Talagang utusan mo na lang ang cellphone ngayon. Di ba? Calling mo na. Sorry, you do not have Ayoko na, money hindi ko na in your itutuloy. account. Ayan. Please try again later. Usarin nyo apo, dagiti amenities si cellphone tapno medyo urin o glablaba ka kasi tadakay mga tawagan, ipagamlat ta kanyanan. Amenities. Yes, dagitay kabailan ng aramiden. Okay, itagtangor dagiti mauding nga sonata tan balong because One. it's 2:41 in the afternoon. Ano di kayo mo kantaan? Spanish mo, mamu, di mamu. Kahang Spanish na. Conforme. Ladies and Conforme. gentlemen. Okay. Since you've been gone, loneliness surrounds me. You'll find me waiting here, just in case you change your mind. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, yesterday I know I've been crying over you.
can't stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, beating fast for you. Since you've been gone. Wow, 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 wow. Ayan, padasi mo pa nga tawagan na din ang abak ti load. Nga 200 doon ang abak ti Gcash nga 200. Marbaling siririingan. Awan mo talaga. Kanayan nga dumdumay ati pag madina lang kaya ti ma-interview. Makatungtong iti phone. Kade. Ayan, very private nga men dati kapsat nga dati nga maragsakan akta si Mariso na ngem na maala iti premyo inga naawan iti tumawtawag nga mangisalakan ken kuana no di na kay iti matawagan anybody from LGU Ramon no dati mawag okay maala na dahil ito nga nangabag so no dumdum nga kayo tataga munisipyo kayo apo ay ket maala ni winner tayo DJ 200 na kitang tamano di mangisalakan kaniya na kitang tamano da mangisalakan so anybody from LGU no dadumdum nga tumawagan ito ay 0905-808-1259 managbabain na ito iso nga I'm sure makawan tumawag okay may sabi nga sonata palong World Vegetarian Day mga katropa. Tatay Coffee Day, World Vegetarian. Ano pa DJ binungor as requested tatay at kansyon ng tangarod at nga binungor. Malapit na ang XFM Palawan. Yan, 103.5 San Vicente, Palawan. Ako kada tumatawag. Hello? Hello? Yes, hello? Hello? Dahil sa ka nakasaksakatan eh. Man. Gusto mong ba't kan Napindo lang sa labot. So, nasaya ato na tumawag ang taga-munisipyo kung nagkadi mo sumumbat. Awan lata di hope ni Kabsat nga nangabak iti 200 peso load dita munisipyo ti Ramon. Awan mangisalakan kaniya na. Hello? Oh, Apo, nagpig siya. Hello? hello. Ayan. Awan ti mangisalakan. Sige mga rod. Pugtuam. Hello. Hello. Di na kami mangag. Hello. hello, hello, hello. Ayan, hello. Hello. Puro hilaw lata. Apay din. Pero din sa nga talaga yung cellphone na ito eh. Hello. Hello. Madi na kami mangag. Tawagan mo ulit. Haman. Okay nga rod. Okay. Insalakan mo. Dajay taga-munisipyo nga nangabak ka. Ti 200 peso load. Tata. Mangabak ka mo ti 500 peso Gcash no mapugtuam no sinno dajay nga nangabak. Taga-Oscari. Correct. Lalaki. Wrong. Bae. Babae. Mangibaga ka na. Tinaganan na. Namnamaang madumdum nga taga-Oscaris. Di mo lang Neri. Wrong. May sapay nga pugto. Si Cheryl. Okay.
500 pesos load ken kaken 200 pesos kini Cheryl Kabigas nga nangabak tatay. Huwag nga madi matawagan yung number na. Nga madi matawagan ta in rarab na di irigasyon da jay telepono. Okay, thank you so much for calling. Kumablao ka mo na bakit? Sino ka kablaawak awan, basta ajijikas po itod mo. Agad-agad Oh, sige nga Rod. Okay. Bye-bye. Okay. Ayan. Insalakan ni bakit. Okay, nga Rod, dahil binunguran. Binungora. Okay. Kabaranggayan na Tagos Caris. At tuyan di papili. Pedro Olivera. Pakakitaan din alinteng aramida. Pedro Centeno. Inta ko, ikan kanta, basta titipo yung takon ni Kalinga. Manlalaok unuto na, binungo, on kananda. Manggok-gok, tas silabong, man inap, tas si agudo. Pukul-kurat kanda udong, yasilia, asitan otowo. Wayo. Ayo, ayo, Umali kayo. balik kayo. Tamangan tako. Hey! Si Bino, Barangay Rizal. Sa pulat naman ni Pedro, sa bali tinagan na nga Pedro ni Hoy. Suman sanupsok ta si Tiana, si Agudong o naiga. Man isiw-isiw ta, di sayang sang na, sinsili unlaok na. Mayatokon utuon takong sikawan. nakarkaro no awatan baryo. Tasin pipidong un minapanta. Ken ado din vitaminan na. Wayo, wayo. Ayo, ayo, Umali kayo. balik kayo. Tamangan tako. Hey! Si Binong. Wayo, wayo. Ayo, ayo, Umali kayo. balik kayo. Tamangan tako. Hey! Si Binong. Felix Seriales Jr. Balik kayo. Tamang tako. Hey! Si Bino. Okay, may sabi nga kalikago man dapo. Dati sunata nga sukisok. Requested by Fausto Olipas. Agyaman na play mo lang. Watching from Ambatali, Ramon Isabela. Salamat. Ilimi ay na isusukiso. I am
Masapul na pigsa di makina tanat ado di sangat ay kalsada dinay pandatanan ay kulao gobyerno ang kayo tumuno sa bukid bangpay idol tanong ako marisolusyonan yan ano yung paaabarin aksyonan Shout out Kuya Gab at Bele. Dagdagat kiti salamat mi opisyales sa imababa asili sing pareho pa'y kahiman sakripisyo umanawi ay manhanap si pundo kalsada kumaat buminta sa taang mikod paaabang mapadas man biyahe od awat nakarelax tapakang kuda din pagariga Thank you so much. Yan. Mahuling nga sunata mi ako. See you again next week. waday say balasang napnaki amuan isay baloy tagabaho dumay pintas na sino man ay lalaki dagusay mangor sunada tinay naksisya tansin maak abang si siya latay wadas na nem ko adiyak malinglingan san panag-is-isem na biyasan matanay umila arig mo san sabong naimulay san bahong na banglo yan na pintas noon daot apitin ikay daot Manila panasipe pesanda Amayak et bahu masaganap sikat say nakupan gardena wadat san rasun ko mabantayak sikat say maed mangun una arig mo san sabong naimulay san bahong na banglo yan na pintas noong daot
apitin Ito'y daan Manila Panasay pesanda Amay akeun bahong Masagerak sikap Say nakeut pan gardena Wadah chandra sungku Mabantayak sikap Say maen mangunununa Ari mo sensabong Nay mo lay senbahong Nabanglo ya napintas Noon daen apitin Ito'y daan Manila Panasay pesanda Aring mo sensabong Nay mo lay senbahong Nabanglo yan napintas Noon daen apitin Ito'y daan Manila Panasay pesanda Ayan, once again, our panagiyaman kadagiti Team Marabay kada kami tila sa titalong oras. Wala po. Pero pumakada kami. Kaya see you again next Sunday at the same time 12 to 3 p.m. Same frequency 104.9 XFM Santiago City Yes. Exciting The same person. Dagadi lata po. Katropang June. And Katropang San Mark Saying goodbye and